yacu gakondo yacu nukuri ariko mana nzatekereza kigihe tuzoba nyine twese nk'abantu bari mu Bugande abantu bari mu Burundi abantu bari mu Rwanda abantu bari muri Amerika gakondo yacu nukuri ariko mana nzatekereza kigihe tuzoba nyine twese nk'abantu bari mu Bugande abantu bari mu Burundi abantu bari mu Rwanda abantu bari muri Amerika Hello, mumeze mute ndabaramukije mwese aho muherereye nizere ko mumeze neza nanje meze neza ndakomeye ndashima Imana gusa hari akabeho katangiye ariko tumeze neza turashima Imana turamukije abantu bose mudukurikirana muri mu bice bitandukanye by'isi abari hano muri Amerika abari muri Australia abari muri Canada abari muri Europe mu Bubirigi mu hantu hose hatandukanye ba diaspora mwese turamukije abantu bari muri Kenya abari mu Rwanda bari mu Burundi Tanzania Congo Bukavu Goma Minembwe Mugahera Nyawarimba ababizi abantu mwese mu byukuri aho muherereye turabaramukije aho bukeye mu gitondo ni mwaramutse aho bwije ni mwiriwe mwese turabaramukije cyane mumeze mutese awanyu mwejeje uduki twebwe n'isino gusa ni imbeho yabaye ariko turashima Imana ndagira ngo se mu kwezi kwa 12 ni ikibaza weza ni ibigori utubeya ubu nyine abantu bahaye bahinga se ko marasarura utubeya ko kujya kuri Noeli bimeze bite ibishimbo se bireze aho ngaho nasubiye mu bintu by'iwacu igihe cyo guhinga ariko nukuri turabaramukije mwese twizere ko muri amahoro abatameze neza Imana ibagirire neza abarwaye Imana ibakize dutanga pore ku bwoko bwacu nukuri turi mu kaga aho bamwe bari kwicwa bazira uko baremwe uko bavutse ariko Imana niyo murengezi wacu izadukiza umunsi umwe ibi byose bizaba amateka bizaba histoire tuzabibwira abuzukuru abana bacu abuzukuruza tuzababwira ko twigeze kugira igihe twitwa impunzi mu gihugu cacu ariko tukaba dufite igihugu ibyo bintu ndizera neza ko tuzagera igihe tugataha muri gakondo yacu we are proud to be Banyamulenge turi abanyamurenge 100% kandi umunsi umwe bizashoboka bizakunda tuzataha muri gakondo tuzagira gakondo yacu kuko nayo biri iravuga ngo gakondo yacu y'abanyamurenge ni murenge ndabwirije haleluya gakondo yacu gakondo yacu nukuri ariko mana nzatekereza kigihe tuzoba nyine twese nk'abantu bari mu Bugande abantu bari mu Burundi abantu bari mu Rwanda abantu bari muri Amerika Australia Canada ibi bihugu byose mbese twese twisanze mu rugo twisanze imuhira ibaze nk'iryo shema ariko mana wadutabariye igihugu koko tugataha tukareka kwitwa impunzi aho tugeze hose muzi kuri iyo mbitekereje bintera emotion sometimes kubera nyine mba numva simbizi nimba ruko nakuriye iwe abandi nimba ariko nabivuga nakuriye nko mu buhungiro tago nigeze mba mu gihugu canje cy'amavuko kugira ngo ngikuriremo ki experiencing nyine igihugu canje nyine cyumve nkuko ubu nsigaye mbyumva ariko ndizera neza ko hari umunsi tuzataha abafite kwizera nanje ndimo tuzataha kandi tuzaje kuba mu Minembwe nukuri pe rero abari mu byago mukomere mwihangane Imana iri kumwe namwe turabasengera ababuze ibyabo mukomere mwihangane ubuzima cyambere ni ubuzima naho ibintu ni ibironkwa birashakishwa bikaboneka rero
mu by'ukuri dukomeze duharanire ubuzima bwacu, duharanire kubaho neza, duharanire kuzogira iwacu, tukagira iwacu, tugataha iwacu, abana bakamenya iyo base bavuye, ba nyina bavuye, ba nyirakuru bavuye, apana kumva ko tuzohera mu mahanga. Mu by'ukuri iyo dutekereje ko dufite iwacu, iriya ni gakondo yacu, mu by'ukuri iriya ni gakondo yacu, iriya ni gakondo kabisa. Dushikame, tugire ubumwe, dukundane, dufashanye kuko dusanzwe dufashanya. Ndabizi ko tugira ubumwe mu by'ukuri. Rimwe na rimwe hari abantu ngenda numva ngo ubumwe bwarashize, ngo ubumwe bwari ubwa kera, ngo bla bla, ngo biki. Tugende dukomeze ubumwe bwacu, dufatanye urunana, tuzagera kure. Mu by'ukuri twizere ko igihugu cacu umunsi n'umunsi Imana izaduhindurira amateka, Imana izadukuraho igisuzuguriro. Haleluya. Kandi ko ndabivuga nkumva Imana yacu arakomeye, mvugira uti amena. Ariko Mana, ibaza umunsi turi mu minembwe twaye dusiririmba tuvuga ati twatashe dufite amahoro mu gihugu cacu. Niki gisa naco? Iyi minjyane yose, iyi minjyane iri muri Kenya, iyi minjyane iri hehe hose, he mu Burundi, hano muri Amerika, hehe ibihugu byose, nuko turi impunzi, nuko tudafite igihugu cacu, ntaho dutakira. Aka kamaro nuko se kahakaba, nuko turi bo bandi. Twotaha, twogira iwacu, twogira amahoro mu mutima, twotuza tugatekana, tugatunga, tugatunganirwa. Ibaze nkanje nyicaye ku isambu, ku itongo ryanje. Mana we, Mana utugirire neza, uduhe iwacu. Rero mu by'ukuri ubumwe bwacu tugende tubukomeze, dufashanye, tugarageze udashoboye tumufashe, ufite ikibazo tumumenye. Ikindi kandi ibintu byacu kuva kera kose ndabizi ko twari tugira ubumwe. Abanyamurenge tugira ubumwe, turihuza, yaba mu byiza turihuza, yaba mu ikintu cyose kibaye kuri mwene data cyangwa se mwene wacu, tugerageza kwihuza kugira ngo dukemure icyo kibazo. Rero hari ibintu ndi kumva muri iyi minsi social media ngo hahiye, ngo ibiki, mugende nyabona. Ibintu byose ntabwo biza bija kuri social media, n'umuco urahaba. Yego rimwe na rimwe umuco wacu hari ibyo ndi kumva bavuga, bamwe nyine ntaho mbogamiye, bavuga yuko ngo umuco wacu, ngo ibyo uhawe ukora ngo si byiza, ngo ibiki n'ibiki. Gusa ufite akarengane cyangwa se uwo barenganyije bamurenganure biciye mu nzira z'ukuri, bidaciye mu gusebanya, bidaciye mu gutukana, biciye mu nzira nziza. Dufite abantu bokemura ibibazo, dufite abantu boca imanza neza, bitarinze bisakara ngo isi yose ngo umwana naka yagize gutya, ngo byagenze gutya, ibintu by'imyaka 10 bikagaruka kuri none kuri social media. Mu by'ukuri tugende twihesha agaciro, tumenye abo turiho, kandi n'igitinyiro n'igikundiro twari dufite. Ni gucicika kwacu, ni ibintu nyine batwigiraho, batureberaho. Ese uyu munsi tuzavuga gijane? Ese ko twikura amata mu kanwa nimba ariko mbivuga? Turacyafite wa muco wacu w'ikinyamurenge. Simuze ngo gucicika ngo dukandamizwe, oyaye. Ufite ikibazo areba abo yegera, pana kuje kuri social media. Nyabona ku giti canje njewe ico nari nasaba, nugirana na mugenzi wawe ikibazo, egera umuturanyi, egera pasteri, egera umuntu ushobora kubona ukurenganura. Nubwo bamwe bose bavuga ngo abo ba pasteri abumwe gatukisha bose, uko nukuri. Ba pasteri bose siko babaye abahemu, ba pasteri bose siko babaye abibigwari cyangwa se abibikwazo. Uwo ubona ushobora kuba wizeye, mubwire agufashe. Apana ibintu byose byaje kuri social media. Oyaye, tugende tugire limiti y'amagambo tuvuga, tugende tugire limiti y'ibyo turi gukora bitameze neza. Mu by'ukuri turi kwihisa, turi kwihamenyo ya rubanda. Ese nk'abari abantu basigaye mu gihugu iwacu, ese iyo bumvishije iyi minjyane hari ko barabivuga hiki? Ibi byose no kutagira gakondo, ibi byose no kuba mu bihugu bitatanye, twatatanye nyine, twanataye n'umuco. None dore ahisi tugejeje kira tuzungurutsa, tukisanga mu bintu tutari tuzi iwacu. Aya matirimbukanye yose ntayo twari tuzi. Aya matirimbukanye ntayo yabaga iwacu n'ukuri, ntabyo. Yeme
oya ni ukuri gusa kimwe cyo dufatane urunana dusengere ku mugozi umwe rangorora maze utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva we Imana yacu si Bayari Imana yacu si Nyabingi Imana yacu si Ryangombe ni Imana yumva gusenga so duhaguruke dusengere igihugu cacu umunsi no umunsi kizakira gakondo yacu izakira dutahe tuje kuba muri paradizo yacu iriya ni paradizo Imana yatugabije rangorora maze utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva we haleluya bene data ni ukuri ndabashimiye ako karirimbo nakanjemwo dusengera iwacu dufatanije hamwe twereke Imana igihugu cacu nigikire n'izi ntambara zose zizashira amatiku y'ubusa nimba ariko nabivuga bizashira rero nimba waje kudukurikirana uri mushasha hano ari ubwa mbere kora subscribe nubishima ubisharinge ubihe mugenzi wawe dukomeze tubane umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze dushigikirane murakoze cyane kubana natwe naho butaha turabakunda cyane